ngan ini na. Pamatian naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton puplongon. Dinhiya 105.3 MSFM, siday ha mga huring han haropoy. Agada sugad nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpanara, siday nga naggagahin hingugma ug paghingyap. Siday nga ginhuhuring han haropoy, dinhihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring han haropoy. Nganya nga gabi aton babasahon inusa nga siday nga akong ginsurat. An iya uluhan, ikaw an akon isla. Ikaw an akon isla. Haros tulo ka oras ang lalamuyon. Tubtub nga makadangat han aton hingyap. Ako nigbabalon ininimo hanggab. Ngaya na akon pirmi gingiginhawa. Akon dadagilon inin aton istorya, mga kalipay nga di mapapara. Akon dadandanon inin imo hiyom, butang nga nagwawanihan ak kaguol. An kahirayoon harani gihapon, bisan pa daw ang dalan magmadaparap. Inin imo lambong magkukurap-kurap. Bisan pa daw inin madlos bubarayaw, diri mahadlok kay andughan mo rayaw. Bisan waray bulan og pirmi madulom, akon ig-aalikos inin imo waydong. Bisan kalendaryo dayuday piksiun, haakdughan mapabilin kagihapon. Diri kahukang masusukol at gugma, kundi hatak na nga aton ginsaruan. Ikaw an akon isla, siday nga aton gidbasa, dinhihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring han haropoy. Kalibutan nga nakakaliaw han kasing-kasing, an hurak han magtampis nga pulong, an hirok han lisin kong pinalanggan. Ikaw kusog adughan, pinalanggan, agasing-kasing titipigan. Bisan pa daw magunuban kalibutan, pinalangga, ikaw akon uunungan. Ikaw gugma pinili, bukad anak kinabuhi, an alim yun hurak nga putli, matamis daw dugos
sa milig, ayaw gumababay, iiyak kinabuhi, ako ni gahalad